ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza mwese abafashe urugendo rwo kudukurikira kuri Taratibu Wadi. Ndavuga bakoze subscribe ndetse n'abatari babikora mwabikora ubu ngubu, ndetse shimira n'abantu bose bajya batuhereza ibitekerezo, baba baca inbox bakatwandikira ku nimero zisanzwe, baba abaca kuri email ndetse n'abasiga komenti. Ubutumwa butugeraho kabisa, bamwe tukabasubiza ndetse n'abandi tuba turi ngombwa kubasubiza. Rero njye ni Emmanuel Karama kuri Taratibu Wadi, tuba tugiye kubagezaho update ziri gucicikana, yaba ku mbuga nkoranyambaga, ku ma website, ku ma YouTube, ahantu hose dushobora kubona update ishobora kuba yagufasha. Rero mwese nta muntu utazi Apple, abeshi barazizi cyane. Apple ni uruganda rukora ibyuma by'ikoranabuhanga gadgets. Urukiko rero rwo mu Budage rwemeje ko isaha za Apple zitabungabunga ibidukikije. Amasaha y'ikigo cy'ikoranabuhanga cya Apple yabujijwe kongera kwamamazwa mu Budage, avuga ko arengera ibidukikije nyuma y'uko urukiko rwemeje ko ari ikinyoma. Ni umwanzuro wemejwe n'urukiko kuwa 26 Kanama 2025, rwemeza ko kwamamaza aya masaha bavuga ko arengera ibidukikije ari ibinyoma. Urukiko rwemeje uyu mwanzuro rushingiye ku bimenyetso byatanzwe na Apple byemeza ko yasohoye amasaha ya mbere arengera ibidukikije. Bumwe mu buryo basigayeho bukoreshwa mu kurengera ibidukikije ni ugupima ingano y'umwuka ihumanya ikirere iri mu bicuruzwa by'uruganda, rugategekwa gutera ibiti bizafata imyuka ingana n'iyo ibicuruzwa byarwo bisohora. Apple nayo yakoresheje ubu buryo ikodesha ubutaka muri Paraguay mu gihe cy'imyaka 5 iteramo ibiti. Urukiko rwavuze ko nta cyemeza ko iryo shyamba rizakomeza kubaho kuko riteye ku butaka bwatijwe by'igihe gito, ndetse ko ibiti biteyemo ari ubwoko bumwe kandi bukenera amazi menshi bushobora gutuma ubutaka bwuma. Ruti nta cyemeza ko ahazaza uyu mushinga w'ishyamba uzakomeza. Apple ntiyatangaje niba izajurira. Icyakora muri Kamena 2025 ubwo uru rubanza rwatangiraga, yavuze ko imanza nk'izi zizatuma ibigo bitinya gukora imishinga nk'iyo yo kurengera ibidukikije. Tubitega amaso rero mwese abakunda Apple, zaba iPhone, izi amatablet yabo ndetse n'amasaha, mujye muri komenti kimwe yuko izi inganda iyo zitangiye guhagarikwa nko mu bihugu nka gutya, akenshi na kenshi bababuza kwamamaza, bageraho bakaba banafunga n'ibikorwa byabo ku butaka bw'icyo gihugu cyafashe umwanzuro biciye mu rukiko. Ibiganiro byacu rero nakagaruka mbabwira yuko abatari mwakora subscribe mwayikora ubu ngubu tugakomezanya kabisa. Njye ni Emmanuel Karama, iyi ni Taratibu Wadi.